Штираце сперше тогорочне число новинок на боках рубрики «Тижньовник» dava zvit o Schadzki u Narodnej skupštini, na ktorej bilo bešedi o menšinskim obrazovanju. Našo mesta zaznačili aktualnosti zo zmesnej zajednici Ruski Kerestur, vistki zo Petrovcoh, Šidu i Bikiču. Ekonomija spatra jaka bula tohoročna paprigarska sezona u Ruskim Keresture. Kultura i prosvita informuje o novih knjiškoh, a tiž i o ruskih profesoroh, ktorí učestovali na naukovih konferencijoh u inožemstve. Tu izviti zoz vistavi u Zavodze za kulturu vojvodjanskih Rusnacoh i zoz multimedijalnoho performansu u Novosadskim ruskim kulturnim centre. Duhovni život predstavlja novu knjišku otca Romana Miza, a ljudze Roki život ponuka tekst o zdohadovanjoh Petra Kiša zoz Šidu na počatok vojne u Srime. Mozaik zaznačal rozvarku zoz Jovanom Živkovičom, dizajnerom zvuka. Sport analizuje problemi sportskih ribaroh prezagadzeni vodoceki. Dodatok u tim čišlje, ruske slovo u švece.